ninde wakwemera kwambika ubusa uruhame kubushake bwe. Yes, hallelujah. Kwambika ubusa uruhame kubushake bwe. Ninde wakwemera kwambika ubusa uruhame kubushake bwe. wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusingiza urudaca. Wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusingiza urudaca. Wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusingiza urudaca. Bwana asifiwe sana. Dufate umwanya muto dutekereze Yesu. Iyo bakoze ku makuru y'umusaraba zanumva ko ncika intege. Iyo umuririmbyi akoze ku maraso ya Yesu, kuko hari aho Yesu yadukuye. Subira uvuge, umuntu wese atekereze Yesu. Tekereza Yesu uzaho mwahuriye n'icyo yakubariye. Iyo abana rifite ibyo urusha ngo mbiguhe kubera urukundo nkunda Yesu. Iby'igiciro byose feza n'izahabu ibyo byose biri mu biganza byawe. Iyo za kubigira nari kubiguha shiki kw'ibiganza byanje yuzuyemo amafuti. No mu misi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha mbese urumva nkwiriye. Iyo za kubigira nari kubiguha shiki kw'ibiganza byawe yuzuyemo amafuti. No mu misi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha mbese urumva nkwiriye. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana izigo uzukana imbabazi. Ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urabwira uti nshuti yaje humura. Wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusingiza urudaca. Ninde wakwemera kwambika ubusa uruhame rw'ubushake bwe. Ninde wakwemera kwambika ubusa uruhame rw'ubushake bwe. Abikolosayi igice cya mbere umurongo wa 10. Wa muvandimwe uri kudufasha gusoma yakwihuta. Turongera dusome nanone Abaheburayo 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 12. Sinzi ko wa mukozi w'Imana ufite igitabo Bibiliya ijambo ry'Imana arimo hano. Araharaze gutegura Zaburi 95 umurongo wa 7 kugeza ku wa 11. Zaburi 95 umurongo wa 7 kugeza ku wa 11. Usoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana araza kuhasoma. Reka muhe mikoro kugira ngo Yego.
Bibiliya iravuze ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Abayiburayo 3:7 ugeze ku 11. Baheburayo 3:7 kugeza ku 11. Ugeze ku 12 ntacyo. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Nuko rero nkuko umwuka wera avuga ati, Mwuka wera aravuga, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, nimwumva ijwi ry'Imana uyu munsi, ntimwinangire imitima, timusubire gukomeza imitima cyane, kuko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza, yego, ku munsi wo kugaragaza mu butayu, aho basekuruza banyu bagerageje bantata. subiraho. Aho basekuruza banyu bangerageje bantata, bakabona imirimo yanje imyaka 40. Bakabona imirimo yanje imyaka 40. Iyo ni Imana ihaye ivuga kuri Isirayeli. Yego. Nico cyatumye ngirira umujinya abico gihe. Abico gihe narabarakariye, kavuga nti imitima yabo ihora iyoba. Imana iravanga imitima y'aba bantu ihora iyoba, sinone, kandi ntibarakamenya inzira yanjye. ikintu bayobewe n'inzira za. Nuko ndahirana umujinya wanje nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanje. Yego. Ku 12. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe, twebwe none twirinde hatagira umwe muri twe ugira umutima mubi utizera, ugira umutima ugararambye utizera Imana, umutera kwimura Imana ihoraho. Amen. ukamutera kwimura Imana ihoraho ikamuvamo. Yego. Ijambo ry'Imana Zaburi 95 rirasa n'iryo, ariko nashatse ko tubyumva muri iyo version yindi. 95 7 kugeza ku 11. Bibiliya iravuze ngo koko niwe Mana yacu, natwe turi ubwoko bwayo iyobora. Yego. Turi n'umukumbi yiragirira. Uyu munsi nimwumve ico ibabwira iti, timunangire imitima yanyu nk'uko byagenze i Meriba, kuko wa munsi byagenze i Masa mu butayu. Yego. Ubwo basogokuruza bangeragezaga bampinyuza, nubwo bari bariboneye ibyo nakoze. Bari barabibonye ariko bagasubira mu bintu. Abico gihe n'abarakari imyaka 40. Imyaka 40 Imana irakaye itaratuza. Niko kuvuga nti, Yego. ubwoko buhora buteshuka, Aba banyereye aba. Ntibugenza uko nshaka. Yego. Nuko ndahirana uburakari nti, tibateze kwinjira aho kuruhukira nagennye. Amen. Tibateze kwinjira aho kuruhukira nagennye. Amen. Mweze mukozi w'Imana Papa Soleil hariya asengera ijambo. Iradufatikanye. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, turashima kwera kwawe no gutungana kwawe, turashima imbabazi zawe n'urukundo rwawe rw'inshugira. Uri Imana izi byose kandi iba hose, uri Imana ishobora byose kandi akibashwe mu mugambi wawe. Igihe cyose mwami urakomeye, ku manywa urakomeye, nijoro urakomeye, mu gitondo urakomeye, nimugoroba urakomeye. Uri Imana igihe cyose. Hallelujah. Mu izina ryawe Yesu Kristo mwami, kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe Yesu, sengeye umugaragu wawe agiye kuvuga ijambo ryawe, ariko ndasanga umuha imbaraga zivuye mu ijuru, kingura ikirere cyo mugisha ku buzima bwe uhereye amasaha, akumve kandi akubone. Mu izina ryawe Yesu Kristo, niyo Mana ifite imbaraga n'ububasha, niwe uvuga gusa rimwe gusa bikaba, kandi wategeka bigakomera. Imana ishimwe. Haleluya. Ayi Imana we, ntawe ntuhanye nawe gwishino mu ijuru, ntari izina gakiza kobonerwamo kere sizina ryawe gusa mwana. Imana ishimwe. Kingura ikirere cyo mugisha Mana aya masaha, abicaye kumva ijambo ryawe Mana, ubakiza imitima kandi ukiza ubugingo bwa buri wese. Ndasenya ikibi cyose mu bugingo bwa buri wese n'ubuzima bwa buri wese. Reka imbaraga zawe zikora ibikomano bitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Amen. Amen. Mana igumugisha. Twongeye gushima Imana
uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kongera kubana nawe n'umugisha kuri nje. Imana ikugirire neza. Ndashima kongera kubana n'abakozi b'Imana batandukanye. Hari abo nzi nabonye abakolege kandi umukozi w'Imana Masabo Etienne n'abandi benshi bakozi b'Imana mwese muri munsi y'amavuta ya Kristo. Imana ibaho umugisha. Ndishimye kubana namwe. Amasaha nayi mugoroba ukuntu kandi abantu bagize umwanya bicaye, ni n'umunsi wo gusoza igiterane. Ndizera ko tuvuga amagambo make dutangira inyigisho. Baduhaye umutwe w'ijambo w'igiterane uvuga ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Ijambo rya kabiri ngo tumunezeze muri byose. Gatatu ngo twere imbuto z'imirimo myiza yose. Kane ngo ubuzima bwacu bwunguke kumenya Imana. Niyo teme y'iki giterane. Mbabwira ko bigoye umuntu utuye muri iyi si, wambaye umubiri, uturanye n'abantu babi n'abantu beza, utuye muri ubu buzima. Munsi umwe burazamuka undi munsi bukamanuka. Utuye muri iyi si irimo amakuru menshi, ufite amarangamutima yiwe akagira n'andi marangamutima y'abandi n'ayamusakuriza, kugira ngo uwo muntu agende nk'uko bikwiriye ab'umwami Imana, anezeza Imana muri byose akora, yera imbuto z'imirimo myiza yose, kandi uko bwije n'uko bukeye yunguka kumenya Imana. Twarabazanyije dusanga abantu bose ari ingorane, ariko turavuga ngo bisoboka. Bwana asifiwe sana. Twaravuze ngo ijambo rya mbere tugomba gukora, kuko niba utagize amahirwe mu buzima bwawe ngo ugere muri iyo standard, ugere muri urwo rwego rw'ubukristo, ugende nk'uko bikwiriye ab'umwami Imana, uko ijambo ry'Imana rivuga, unezeza Imana mu byo ukora byose, wera imbuto z'imirimo myiza gusa, kandi wunguke kumenya Imana, utaragera muri urwo rwego, Imana ndiyo kwishimira. Ntibikunda. Nubwo usirimba, nubwo uhanura, nubwo ugira inshingano, ariko niba utagenda nk'uko bikwiriye abakristo, amen, niba utanezeza Imana muri byose, apana muri bike, muri byose, niba uri umukozi wa leta, nezeza Imana muri byose, mu rugo rwawe muri byose, mu rungano muri byose. Bwana asifiwe sana. Niso ijambo risaba. Niba unezeza Imana muri bike, urananiwe, kandi ukera imbuto z'imirimo myiza gusa, apana imirimo mibi, ntigomba kugaragara. Turabanki tucambere nuko tugomba guhinduka tukavuka ubwa kabiri. Twaravutse, Imana ishimwe ko twavutse, amen, ariko tugomba kuvuka ubwa kabiri, kandi turabanki kuvuka ubwa kabiri cyane
ariyo nafsi. Ubwenge buba muri nafsi, ubugingo. Habamwe ubwenge, habamwe amarangamutima, hakabamo n'amahitamo. Mbese umuntu naho aba. Amen. Paul yandikiye Abiroma arababwira ngo muhinduke rwose, mugize imitima misha, ngo nibwo muzamenya iby'Imana ishaka. Amen. Umuntu atarahinduka mu bitekerezo, ubwenge butarahinduka ngo bwubahe Imana. Twaravuze ngo ubwenge nibwo bubwira telekomande y'ubuzima. Nta kintu wokora ubwenge butemera. Ubwenge buzabukura umuntu mu materaniro, bari kubwiriza bukakujana i Bujumbura mu mujyi, bari hano i Musasa bukakujana i Buraya. Ubwenge bakabona uricaye aguruka, ntiworuha upinga, nta jambo ryawe ririho, ubwenge bukakuzunguruka naho bushaka, arangiza kubwiriza bukabwira ngo garuka mu materaniro. So icyo ni ikintu gikomeye kandi ni icy'agaciro mu buzima bwacu, ariko Imana ibona ko tugomba guhinduka. Bwana asifiwe sana. Abafarisayo twakora gute? Tubwira amategeko ngo akomeye arusha ayandi, babaza Yesu. Yesu arababwira ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe. Cya kabiri iki? Imbaraga zawe zose. Gatatu ubwenge. Yesu yarazi ko ikibazo cy'umuntu ari ubwenge. Gukundisha Uwiteka Imana, imbaraga, ubwenge n'ubugingo bwawe bisobanura guhinduka. Amen. Nukuba ugahinduka. Musi wa kabiri twarebye umutima wamaramaje gutunga Kristo, utuwemwo na Kristo Yesu. Ngo buce tuganira ejo ku mugoroba, twaganiriye ibihome biba mu mitima yacu. Twavuze ko ibihome ari ahantu mu buzima bwawe, ari ahantu mu bitekerezo byawe Satani ategeka, agenzura kurusha Imana. Mu buzima bw'umuntu ugasanga hari ahantu mu bitekerezo byawe Satani agenzura, Imana itazigera. Ukagira ikintu cyagushize mu bubata, gishobora kuba ari ikinyoma, n'umwanya udakeneye kubesha, ukabesha utabishaka. Turavuga ngo aho hantu ni ibihome, ariko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo, Bwana asifiwe, Imana yaduhaye intwaro, kandi izo ntwaro twahawe ngo nizo gukubita hasi ikintu cyose ngo kinuka muri twe gishaka kurwanya kumenya Imana. Amen. Bwana asifiwe. Twabiganirije ku mugoroba ko dufite urugamba rwo kubohoza ingingo zacu. Amen. Benshi usanga igihe bahawe imbaraga z'Imana bakiyataka ku bandi. Intwaro bahawe bakareba abandi. Ariko Paul yaravuze ngo izo ntwaro zifite imbaraga zazigenzura ikintu kizamuka mu mitima yacu kirwanya kumenya Imana, tukakirwanya, tukirwanisha ijambo ry'Imana tukagitsinda. Bwana asifiwe. Uyu munsi dusoza inyigisho zacu, kindi kintu cya kane gishobora kudufasha kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami, tumunezeza muri byose, twera imbuto kandi twunguka kumenya Imana, ni ukumenya inzira z'Imana no kukurikira. Kumenya inzira z'Imana
ukazigenderamo. Amen. Kumenya inzira z'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo kuko batamenye inzira zanje. Igishobora guhuza umuntu n'Imana cyangwa kikamutandukanya n'Imana ni inzira ze. Alo? Inzira zawe, inzira zawe nizo zishobora kuguhuza n'Imana mukaba umwe cyangwa zigakupa usabana bwawe n'Imana. Hallelujah. Israeli, ubwoko bw'Imana, Imana yabakuye muri Egiputa. Ibacisha mu nzira zayo, ariko barayigora, bananirwa kumenya inzira z'Imana. Hallelujah. Barananirwa pe. Imana iragoragoza, barananirwa. Bibiliya yatubwiye mwarantase murangerageza imyaka 40, nanje ngo ndabarakarira. Reka amatekereza kuri Isirayeli. Imana yarindiye Isirayeli i Gosheni muri Egiputa. Abanyegiputa baye bahura n'ibibazo bikomeye by'amapigo y'Imana akomeye, ariko abanyesirayeli bari Gosheni bari barinzwe. Amazi ntiyahindutse amaraso Gosheni, babona ukuboko kw'Imana. Imana ibagirira neza cyane. Bageze igihe cyo guhaguruka, Imana irababwira ngo bose inyama barye n'isogo. Suko muri ibyo bintu barimo bakora, Imana ibakorera ibitangaza. Ese abarwayi muza mwumva bari mu Bisirayeli bambuka bagera mu butayu, hari abarwayi bari bikoreye? Hari abasaza n'abakecuru bari bahetswe? Hari ibimuga bari bafite? Amen. Imana igihe arimo ibategura Gosheni, byo kurya bariye byashubije abasaza mu imbaraga. Amen. Byo kurya bariye byarimo bivura indwara zabo. Imana ihindura ubuzima bwabo, ibasubiza mu imbaraga. Bwana asifiwe sana. Ibyo byose babireba ngo baje guhaguruka, bahagurutse ari abakire. Imana irababwira ngo amabanki yose yo muri Egiputa, ifeza n'izahabu, imyenda yo gukuranwa. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo Abanyesirayeli ngo imyenda yabo ngo uko umuntu heruka akura ngo nayo igakura. Oya, Bibiliya ntirabivuga. Bari bafite imyenda ihagije. Amen. Kuko bazanye imyenda bayikura muri Egiputa, walikuwa na mavazi ya kutosha. Hari imyenda y'abana, hari n'imyenda y'abakuru, nta mwenda wigeze ukura. Ibyo byose Imana irabibakorera. Muri Egiputa hose hari ibiriyo mu miryango yose. Gosheni bari amahoro, babona imbaraga z'Imana, babona ukuboko kw'Imana, ariko imitima yabo iyoberwa inzira z'Imana. Haleluya. Mioyo yao ikaendelea kuwa migumu.
Imana ibambutse inyanja, bageze mu butayu Imana ibaha amazi barayabona kandi bamenya ko yavuye ku Mana. Imana ibagaburira amana bakabireba ko Imana ibagaburiye. Bagera igihe cyo kwifuza inyama, ariko baza bantangaza bariya bagabo ntibari batunze, tanga bambukanye inyanja, ni kuki batabaza inka? Ariko kubera kugerageza Imana baravanga Imana iduha inyama, Imana izibaha irakaye, zari zibamaze. Babona ibitangaza by'Imana, babona imbaraga z'Imana, bariko basenga Imana igasubiza. Bwana asifiwe sana. Ariko ikibazo cyabo ntibigeze bamenya inzira z'Imana. Ibyo byose Imana ariko ibakorera kugira ngo bamenye inzira zayo, barananirwa. Imana ibagaragaza imyaka 40, ubwenge bwabo burabagora, bananirwa kumenya Imana. Imana ngo irirahira, irabanga ubu bwoko bwangerageje bakabona imirimo yanje imyaka 40, ngo ndirahiye ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanje nateguye. Muzi ko ibitangaza bitotuma tumenya Imana. Amen. Narababwiye ngo Mose ntiyigeze ashaka ukuboko kw'Imana, ariko yashatse mu maso h'Imana. Abandi bashaka kutangaza, Mana dukeneye ukuboko kwawe. Mose akavuga ngo Mana ashaka kureba mu maso hawe. Bwana asifiwe sana. Ibitangaza duhugiyemo, ibitangaza duhaye agaciro, ntibizotuma tumenya Imana. Kugira ngo tumenye Imana ni uguhishurirwa inzira z'Imana tukazigenderamo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mu myaka 40 Imana irabagerageza, irahindagura, ibona imitima yabo itarayimenye. Amaso yabo yarebye Imana, babonye imbaraga z'Imana, ariko barayoberwa. Ese urimo kumva ugeze mu rugero rwo kumenya Imana? Haleluya. Haleluya. Ntangazwa na Mose. Mose Imana yaramwizera iramuhamagara. Imana imukoresha ibitangaza bikomeye. Ariko Mose ntiyahindutse 100%. Ayo makuru ntimuyafite? Ntiyahinduka, ubwenge bwe ntibwahinduka 100%. Mose asigarana uburakari bwinshi, asigarana uburakari. Umunsi umwe avuye ku musozi yumva amakuru mabi yabaye mu bwoko bw'Imana, afata amategeko yande kubera umujinya ayakubita. Imana iravuga ngo Mose nawe amenye inzira zanje, iramubwira ngo ino tuganire ku musozi. Iramubwira ngo iki gihugu nasezeranije Isiraheli
igihugu nasezeranije Iburahimu sogokuruza wanyu ngicyo tubona ko ari cyiza. Mose ati ndagishimye. Imana iramubwira ngo naha ntiwamenye inzira zaje. Haleluya. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Reka nkubwire muvandimwe, Bwana asifiwe sana. Birashoboka ko waririmbira Imana, birashoboka ko wakora imirimo y'Imana myinshi, birashoboka ko wagira impano, ariko hari icyo Imana ishaka ni ukuhinduka. Amen. Uhinduke, uhinduke. Sifa kwa Mungu. Uhinduke, uhinduke. Nisho sana ni Abanyesirayeli bananiwe guhinduka. Imana iragerageza barananirana. Iyo unaniye Imana, Imana izi kureka. Haleluya. Iyo unaniye Imana neza izi kureka. Ariko yeme ntabwo Imana itagize. Jeannette, ndirimo ivuga ngo twegereye umusozi. Mfata mikoro. Mwumve ibintu Imana yadukoreye. Ntabwo itagize ngo igoragoze. Hallelujah, hallelujah. Sinzi uba abayiririmbye. Si ibyo gusa negereye Yego. umusozi Siyoni, negereye ururembo rw'Imana ihoraho, Ibyo Imana yadukoreye. negereye iteraniro ry'abamarayika, negereye Yesu umuhuza w'isezerano. Si ibyo gusa negereye umusozi Siyoni, negereye ururembo rw'Imana ihoraho, negereye iteraniro ry'abamarayika, negereye Yesu umuhuza w'isezerano. Bwana asifiwe sana. Twegereye Yesu umuhuza w'isezerano. Mu gitondo twavuze ngo abamwizeye, abamwemeye ngo yabahinduye kuba abana. Ibyo twari tubifite. Imana idepesha Yesu iramwohereza, araza arapfa, atwinjiza mu masezerano. Ubu turi bene Iburahimu kubwo kwizera, yewe ntako Imana itagize. Haleluya. Ariko se twarahindutse, twamenye inzira z'Imana. Alo, Imana ngo irirahira, irava ngo ubu bwoko buhora bukora iki? Buyoba. Buhora buyoba ngo ntibazinjira mu gihugu nasezeranije. Haleluya. Hari icyo tugomba guhindura, tuve mu bukristo bw'akamenyero ngo niko twasanze. Iri imbere bizakugora, bizakugora. Hari aho tuzagera bikagusaba kuvuga wenyine. Harahari, harahari, harahari. Bwana asifiwe sana. Tekereza uhinduke, uhinduke musha. Ugize imitekerereze misha, nibwo uzamenya ibyo Imana ishaka. Bwana asifiwe sana. Ntiwamenye ibyo Imana ishaka muri ubwo bwenge bwawe, ntibikunda. Abakamere ngo ntibazabemera iby'umwuka, nigishitse. Amen. Hari uko Imana itagize. Imana yaguhaye Yesu, Imana yakubabariye, Imana yakwegereje iteraniro ry'abera. Haleluya. Imana yakugize umuragwa w'amasezerano. None se warahindutse? Imana ikureba ikakwitegereza,
wamenye inzira zayo. Isirayeli barimbukiye mu butayu, Imana ibagerageza imyaka 40, igahindagura basaba inyama ikabaha, basaba amani ikabaha, bataka inyota ikabaha. Ntimuri mu gusubizwa amahitaje, ntimubikinishe gusubizwa. Imana kwira gupima. Amen. Mungu anakujaribu, unaomba Mungu anakupa, unaomba Mana nkeneye kuja hanze, Imana ati yego, ikabyihutisha ukagenda. Iri mu kudusubiza yeme. Bwana asifiwe sana. Hari umugore bambwiye ubushize wiri iwacu Minembwe, yaramaze imyaka 22 agumje mukavote. Ejo bundi arabyara umwana w'umukobwa, imyaka 22. Amen. Imana iri mu kudusubiza, ikadukorera ibitangaza. Haleluya. Ninde utarabona imbaraga z'Imana muri twe? Ninde utarabona ukuboko kw'Imana muri twe? Ninde utarumva Imana ivuga? Ninde utarabona Imana ikora? Ninde azamura ukuboko utarabona Imana? Ninde utarabona Imana ikora ibitangaza? Ariko se wamenye inzira zayo? Haleluya. Wamenye inzira z'Imana? Imana iravuga ngo Isiraheli, Bibiri zivuga ngo hananije igiti cy'umwimerere, ngo twebwe ingurukizi. Yawe Imana itarababariye Isiraheli, yiyitirika ngo Isiraheli n'umwana w'imfura yanje, ikabwira Farawo ngo rekura umwana w'imfura yanje aje kunkorera. Haleluya. Uri mu gutata Imana nawe? Imana yabwiye Isiraheli ngo mwahindutse abatasi, mwarantase mumenye imbaraga zanje. Haleluya. Naho ni ugutata. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa Imana isubahiro. Haleluya. Duhinduke rwose kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye abakirisitu. Yewe intambwe zawe uzutambuka nk'abakirisitu, utambuke nk'abakirisitu. Bwana asifiwe sana. President wa mitualite uzuyobora mitualite nk'umukirisitu. Amen. Niko kwiza. Nababwiye mu gitondo ngo Paulo yaravuze ngo ntimugasubira kumbara kumvuga muhere kubisekuruza, muze muhera kuri Kristo niyo mpera hano hagufi. Haleluya. Umwirondoro muremure ngo sogokuru aravuga ngo ya jewe nejo bundi kuri Kristo ariho muzaza muhera, je ndi umukristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sifa kwa Mungu. Amen. Tugenda nguko bikwiriye abo mwami wacu, tumunezeze muri bingahe? Muri bingahe? Haleluya. Ibihome bikuri mu bisenye mu izina rya Yesu, tuje mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe. Ubu Kristo niwe bupfiramwe kandi niwe bukiriramwe wewe. Bwana asifiwe. Biteye isoni kubona umwana w'Imana atigishwa n'Imana, ntiyemere guhugurwa n'Imana kandi ari umwana wayo. Biteye isoni cyane. Biteye isoni kubona umwana w'Imana atemera guhugurwa n'Imana se. Biteye isoni kandi birababaje. Ababyeyi ntibibabaje? Kubona umwana wawe adashobora kukumva, atumva inama ya umwana wabyaye bakecuru, zo kunezeza. Bararahiye ngo ntibyo banezeza. Abana b'Imana tuzatwumva Imana. Amen. Ese muza mutekereza Imana yo, Imana si umubyeyi yeme. Imana si umubyeyi. Muzabona ko yonezezwa n'abana batayumvira.
yonezerwa. Dufate umwanzuro wo kumvira umubyeyi wacu. Bwana asifiwe. Reka mbabwire iri jambo. Umukristo w'ukuri, umukristo nyawe azamenya igihe ari kumwe n'Imana, akamenya n'igihe batari kumwe. Alo? Umukristo w'ukuri azamenya igihe yaraye mu wiwe nta Mana, akamenya igihe yazindutse wenyine atari kumwe n'Imana, azabimenya. Ariko umukristo arigeze utunga Kristo ntazamenya amakuru, ntamenye igihe ari kumwe n'Imana, ntamenye igihe batari kumwe. Nibisanzwe. Wari wamenya igihe uri mu ntege nkeya? Amen. Wari wabimenya ukavuga ngo ndi umuzayifu none? Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tumenye inzira z'Imana kandi tuzigenderemo. Reka nkubwire, Satani si ikibazo kuri twe. Oya. Ubwira mwishare ngo Satani si ikibazo. Haraho biri muvuga ko ari ikibazo. Bibiri zimwita amazina abiri. Irya mbere iziba ko ari umubeshi, irya kabiri kavuga ko ari umurezi ngo azadusidaka. Umuntu ugomba gutinya Satani n'umwe, ni umuntu waguye mu cyaha. Akwiye gutinya ko akurega. Umuntu waguye mu cyaha wenyine niwe ugomba gutinya Satani, kuko ajana ibirego ku Mana. Bwana asifiwe. Ariko abakirisitu botinya Satani gute? Narabwiye ngo Yesu aza ku isi yazanywe n'ijambo, aje kwaka Satani ubutwara, aramutsinda, aramunesha, amunyaga ubutware bwose, harakwesigaranye. Amuha kopi iba muri biro ya Satani n'ubirimo, kopi yo gutsindwa kwaka ubushobozi. Amapepa afite kopi uko batsinzwe na shebuja. Abarozi bafite kopi ko shebuja yatsinzwe. Aya makuru barayazi. Barayazi. Sayo gusa ku ruhande barayazi. Bwana asifiwe sana. Warangiza ugasaba Imana ngo ikurinde shitani. Ikakureba shitani natsinze ngira myaka. Uyu muntu yabaye gute? Haleluya. Ariko birizuba ngo Satani ngo azaturega ku Mana. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kibazo kiri mu bitekerezo byawe. Ikibazo ni muri wewe. Umenye inzira z'Imana ni muri wewe. Ntaruhari shitani afite, ntarwo. Bwana asifiwe sana. Ntaruhare abazabesera Satani ngo niwe wageragaje, siwe. Ubirebere muri wewe. Amen. Tumenye inzira z'Imana, tuzigenderemo. Nitumara kuzimenya no kuzigenderamo, ubuzima bwacu bwose tuzagenda nk'uko abakristo bagenda. Tuzanezeza Imana muri byose, tuzera imbuto z'imirimo myiza, kandi tuzunguka kumenya Imana. Haleluya. Anasifiwe. Numvira no mukoresha ijambo ry'amavuta cyane. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Reka mbabwire, kuri penti yo kunga kumenya Imana, amavuta yahereye mu isezerano rya kera ku bami n'abatambyi, aramanuka kugeza ku ntumwa bahabwa imbaraga. Ayo ni amavuta, biramanuka kugeza kuri twe. Ubu mu gihe cyacu
amavuta bafite imbaraga cyane. Tuba dukora imirimo iruteye aba Pawulo. Nibyo. Kuko amavuta yahera iriya agenda amanuka. Bwana asifiwe sana. Kunguka kumenya Imana. Bibireba ngo igicucu cya Petero cyakijije abarwayi. Aya si amakuru y'ukuri ari muri Bibiliya. Ariko twe kugira ngo umurwayi azakire amezi nk'abiri mu mafungo. Timubona ko amavuta asa nagize ikibazo. Niyo mavutaga. Dufite amavuta ya ba Mose, dufite amavuta y'abatambyi bose, dufite amavuta ya ba Pawulo, dufite amavuta. Bwana asifiwe sana. Yesu umunsi umwe yatumye abigishwa be. Aravuga ngo mugende bahaye ubushobozi baragenda. Ngo bagaruke batanga raporo. Muze mutanga raporo. Abavuga ubutumwa bari mu gutanga raporo. Muze mutanga raporo. Abantu bihanye abakijijwe ko mwagenze. Muze muja mwivuga ubutumwa muzana amaraporo. Ku giterane cyagenze mwari mwagiye. Bwana asifiwe. Musuranzi ni hano. Ni hano muri kanisa. Nuta utange raporo. Igiterane. Niko kwiza. Amen. Baravuga ngo Mwami Yesu abadayimoni baduhunze, indwara zakize, twakoze ibitangaza mu izina ryawe, byagenze gutya. Yesu abwira Petero, aramubwira ngo nabonye ikintu nderetswe. Ati nderetswe kasa. Satani yabasabye kugira ngo bagosore, ariko ngo ndagusaba ngo ushikame. Bwana asifiwe sana. Uhagarare kigabo kandi uzakomeza bagenzi bawe. Sifa kwa Mungu. Tuduhagararire kubitangaza. Amen. Ariko duhinduke. Amen. Duhinduke. Abayume duhinduke. Abanyamasengesho duhinduke. Abakozi b'Imana duhinduke. Bwana asifiwe sana. Bibiliya yatubwiye ngo ubu bwoko buhora buyoba kurya. Sifa kwa Mungu. Muzi kiza gituma abantu badakura. Uko Imana iturangaje imbere. Yesu yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe dukurikiye tuja mu ijuru. Pawulo aravuze ngo mugere kirenge mu cyanje. Imbere yanje hari Kristo. Naje ndamukurikiye nzobishiza mu ijuru. Iyo umuntu amaze gukizwa azatera intambwe akurikira Yesu, agenda akura. Noneho wagera imbere wananirwa, wayoberwa inzira z'Imana, wakora nk'icyaha, rezo ikamicika, konesi igakatika. Noneho yakatika Imana igakomeza. Noneho ukabusubiye inyuma kugira ngo uzasubire ufatishe bikakugora. Niko inzira zacu ziba zimeze n'Imana. Haleluya. Imitima yacu n'umutima w'Imana bigomba komatana. Inzira z'imitima yacu zigomba guhura n'inzira z'Imana. Nuhuza inzira zawe n'inzira z'Imana. Haleluya. Reka zoreze kuri ako kando. Inzira zawe. Kuko umuntu agira inzira mu mutima. Amen. Ariko uzi ibintu zabirirwamo. Ugakubitiye. Ziyana inzira. Nuba abantu ko barazisha mwumva mbwiriza. Bamaze ibihugu hano. Bari mu mibari bamwe
abandi amakarikire, abandi ko baracuruza bagahomba, abandi ko barunguka, abandi ko baribaza, abandi ko baribaza kuri administration y'kanisa, abandi mu no gutya twicaye. Izo ni inzira zo umutima wawe. Noneho izo nzira Bwana asifiwe sana, ugomba kuzizana, Imana ikaziyobora. Haleluya. Bibiliya ngo hahirwa abantu bafite imitima yabo inzira zija iyo banyuze mu gikombe. Bwana asifiwe sana, inzira zo umutima wawe zihure n'inzira z'Imana. Niba zitarahura, kuna mashaka kwa safari yako. Amen. Hari ikintu mperutse guhishurirwa ejo, nabyutse saa 10 nje gusenga, mwashike ndirimba indirimbo iramfata, nderekwa Mwuka arambwira ngo ese umuntu utaza ahantu yoyobora umugenzi kuhajya akamugeza, turi Musasa. Umuntu utazi Bujumbura yo kuyobora akageza Bujumbura, zokunda? Buriya hari abantu benshi babwira abandi ko bazi ijuru, alo, bakayobora abantu mu ijuru, ariko batazi ko murabona ko abantu bakurikiye abantu batazi mu ijuru ko bazagerayo. Ashoreye imbaga y'abantu bose ko baririmba, ni heri kubona ndugu na furahia baraka zote, bari inyuma y'umuntu wo bajana mu ijuru atazi. Nta gahunda afitanye n'ijuru, nta masezerano y'ijuru, ntazarota ijuru, nta kundi ijuru, ariko akabwira abantu ngo majanye nishoneretswe. Icyo si ikibazo. Amen. Amen. Ubu bwoko buhora buyoba ntiburamenya inzira zanje. Abantu bamenye inzira z'Imana banasibiwe sana, niba bagomba kuyobora abandi kuma kuko bamenye inzira z'Imana. Haleluya. Yesu abwira abigishwa be ngo inzira mwayimenye, murayizi. Haleluya. Muyobora abandi muri iyo nzira. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Bakristo bavandimwe, tugende nguko bikwiriye ab'Umwami Imana, tumunezeze muri byose, twere imbuto z'imirimo myiza, kandi twunge kumenya Imana. Ibyo niba bitunaniye biterwa n'uko inzira zacu zidahuye n'inzira z'Imana, ariko niba inzira zo umutima wawe zihuye n'inzira z'Imana, haleluya, uzagenda ugereye amahoro. Sifa kwa Mungu. Ibyo ugomba kugaya bikubamo, hari ibyo ugomba kugaya ugendera mukabihindura, ugendera mu nzira z'Imana. Haleluya. Abantu barimo kwigira nabi bakaguma bagasibiza kwihana. Timurabimenya mwebwe makuru, agasibiza kwihana. Zihana ejo, zahindukira ejo, ejo hakabyara ejo, ejo hakabyara ejo, umunsi umwe uzatungurwa, izina ryawe risomwe, Imana iguhamagare, tuzabona umwanya wo gusezera. Amen. Hari igihe uzahamagara uri mu rugendo biciye mu mpanuka, hari igihe uzahamagara uryamye usinziriye bidasabye ngo ukanguke, hari igihe uzahamagarwa uri mu ndege bidasabye ngo ururuke, kandi hejuru nta connection ikunda kuhaba. Nguzo telefone. Bwana asifiwe sana.
yeme nasanze icyaha kiza kiremera icyaha kurusha ibuye. Umunsi umwe naciye muri quartier mvuye gusenga ngera ahantu ku gasoko saa moya z'ijoro. Ni agasoko kabivira kagira izina ry'igifaransa ngo ni jeteme. Ngo mpagere mbona umusore umwe arankuruye ati mbonye ufite Bibiliya. Ati ndayifite nyine. Ati ngwino hano tuvugane. Twari ko tuvuga ururimi rumwe ariko sinamumenye. Tuje ahantu muri veranda y'inzu abantu bari gucuruza. Arambwira ngo nguye mu cyaha umuriro watse. Ko numva ngiye gupfa. Na mama ngo manu mfashe uyu musore simumenye. Simenye insura ye ejo tutazohora akagira isoni. Amen. Arirega hayarira mu ijoro. Arirega ambwira ukuntu byamugendeye. Ndamubabarira ndamusengera. Arapfukama ndamusengera mu isoko. Saa moya z'ijoro. Ndavuga ngo icyaha umuntu uzukirarana akakigera niyinga ni igikenya. Nokore. Ni mashi gitangaza. Numwihanganyi abo bantu. Umuntu yarana icyaha akaciranwa akacinjirana Noeli. Na Pentecost afite icyaha. Duhimana icyubahiro. Bwana azibiwe sana. Muhinuke rwose. Mugize imitima misha. Tako Yesu atagize. Tako Yesu atagize. Twagerageje aremera. Aza dukorera ibitangaza umunsi kundi. Bwana asifiwe. Ariko intego y'Imana imitima yacu ihinduke. Inzira z'imitima yacu zomatane n'inzira z'Imana. Nibwo ubuzima bwacu buzagira agaciro. Kandi tuzahabwa imbaraga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Imana ikugirire neza. Imana ikuganiriza uyu mugoroba. Imana ikore ku mutima wawe. Bibiliya tubwiye ngo Isiraheli Imana irirahira iravuga ngo ubu bwoko barabuyoba. Inzira zabo zarananiye. Ngo nabagerageje imyaka 40 barananira. Imana irananirwa. Hari abagabo bananiye Imana hano. Yabakirije abana barananirana. Ibagirira gute barananirana. Ibibajana i Buraya. Yaragerageje Imana ikabakiza indwara ikabagaburira ikabaha abana bagakura neza na sante nziza bananira Imana abo dutekereza Imana ntako Imana itatugiriye. Imana yaduhaye Yesu duhindukire duse nayo. Imana tugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Mwakira ijambo ry'Imana. Kubera urukundo nkunda Yesu iby'igiciro byose ifeza n'izahabu byose biri mu biganza byawe. Iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? Kw'ibiganza byanje tuzuyemo amafuti. No mu misi yashize nakoze icyaha gikomeye nakwicisha mbese urumva nkwiriye. Iyaba nari mfite ibyo urusha ngo mbiguhe kubera urukundo nkunda Yesu iby'igiciro byose ifeza n'izahabu ibyo byose biri mu biganza byawe. Iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? Kw'ibiganza byanje tuzuyemo amafuti. No mu misi yashize nakoze icyaha gikomeye nakwicisha mbese urumva nkwiriye.
nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi, ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yaje humura, nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi, ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yaje humura, nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi, ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye nije wakwicishije, nakoze ibibi aba niwumva, sinzibagirwa ukuntu wakoze n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa, sinzibagirwa ukuntu wakoze n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa, ninde wakwemera kwambika ubusa uruhame rw'ubushake bwe, ninde wakwemera kwambika ubusa uruhame rw'ubushake bwe, wari wibereye umutuzo, ijuru ryose rigusingiza ubudaca, wari wibereye umutuzo, ijuru ryose rigusingiza ubudaca. Tubimene amatwi yacu. umutuzo ijuru ryose umutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca, nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi, ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi, ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye Bwana asifiwe. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Bene data bakomeze bahagarare. Mana iguha umugisha kuba ukicihanganye muri uyu mwanya. Amateraniro ni ikintu cyo kubyaza umusaruro. Amen. Ntukice amateraniro nabi, ugasipiye umwanya wicaye mu materaniro, ugomba kubyaza umusaruro. Amen. Isaha yose umaze mu materaniro ugomba kubyaza umusaruro. Tugiye gusenga Imana, dusengera icyifuzo cyawe. Amen. Tugiye gusengera icyifuzo cyawe, we wasigaye hano, kandi kuko turasezerana
tuzabona umwanya wo gusura abantu mu mago. Hari abantu benshi tuziranye hano, mwokagira Imana muzaze kundamutsa ejo mu gitondo, turamukanye abantu b'imuhira. Nzasura umuntu umwe gusa narabimubwiye, abandi muzaze kundamutsa nzasubira ejo. Tugiye gusenga. Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice cya 4 murongo wa 6 arababwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Hari icyo wiganyira, hari ikibazo ufite, uri mu gukubita umutima kwa buri bitotsi, wakubita umutima ukumva ubuzima burahagaze. Mu buzima bw'umuntu haba imisozi, shobora kuba ari indwara, shobora kuba ari ikindi kibazo. Hano mutuye habitaje rikuru turarize. Twebwe iwacu tugira ikibazo cy'umutekano, nicyo dusengera cyane cyane. Gihe cyose duteranye iyo itaje ndiriza ribura turisengera. Hano ntabwo ari muhira, abantu bari hano batambuka bafite ahandi bahebaje. Nta muntu n'umwe wumva ufite ikibanza hano, ngira ngo niko bimeze, ariko mufite icyerekezo kanaka. Cyo nicyo cyifuzo ntekereza ko ari gikuru hano. Amen. N'ibindi birahari, ariko usanga abantu benshi ari icyo. Turasenga Imana. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tegere cyane kandi uko twatangiye gusenga nzansengera mu ijambo. Amen. Gishobora kuba ari iyo gahunda, kuko bibamwe intambara, bibamwe amablokaje menshi kugira ngo uve kuri uru rwego ugere. Nabonye umubyeyi mwashimana mu gitondo kugera hariyaga n'urugendo rurerure cyane, ariko Imana ya Isiraheli ikugirire neza mu izina rya Yesu uyu mugoroba. Bwana asifiwe sana. Paulo aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Ibibazo bitera amaganya mu mitima y'abantu, kandi amaganya umuntu azayibaza ngo se ndagira gute, nakora iki, nobigenza gute, ndabibwira nde? Paulo aravuga ngo ibyo mushaka byose bizemenywa n'Imana biciye mu nzira yo gusenga. Amen. Ibyo wiganyira byose, ibiguteye ubwoba byose, tugiye kubibwira Imana muri uyu mugoroba mu minota mikeya, ariko udufashe wizere. Amen. Udufashe wizere. Niba uzi umusozi uguhagaze imbere, Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo uyu musozi duhaye tumanuka uyu, mudashidikanyije mu mitima yanyu, mukawutegeka ngo nuva aha uje ahandi. Umusozi nta kibazo ufite, mugize kwizera. Amen. Reka nkubwire, kiriya kibazo ufite ni gito cyane, kwizera kwawe kuzamure umwanya mutoya. Bwana asifiwe sana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kuko imbaraga z'Imana zirahari zose. Amen. Hari umugore mbaye mbona hano, twigeze kumusura mu mugoroba, aje gukora avortema mugoroba. Baganga byananiranye kwa muganga, yari afite inda iri kuvamo. Turamusura mugoroba, turamubwira ngo twagusuye mu izina rya Yesu, ejo mu gitondo uzaja ku kazi. Amen. Asante sana. Bwana asifiwe. Ahimidiwe. Iyo ufite Imana mukamenyana nayo, tuzubona ibibazo n'ibitoya,
ntabwo ubona imisozi. Hari ibibazo twakujije turabizamura, ukaba ukizamura wenyine ukava ngo cya kibazo cyanje, ukagituza nyine kigatura. Ariko reka ngubwire, muri wowe hari imbaraga. Bwana asifiwe sana. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Yarananiwe kuva mu cyumba kugira ngo agere muri salo. Turabwira ngo mu gitondo tuzagaruka gusura hano, tuza kurebera ku kazi. Arimo ikora avortement, ibintu byarangiye, byahise bihagarara. Mu gitondo dusanga ari mu kazi. Bwana asifiwe sana. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya we. Ndabizongere dusenge. Kabisa. Hari umugore wavunitse wakoze impanuka cika ukuguru, tuza kumusengera ibyumba. Amen. Tuza kumusengera. Wari wasengera ikibazo cy'imvune, igufwa ryacitsemo, ubwenge bwo kubwira ko yokira. Hari ibibazo bimwe tuza tureba, kwizera ukatubwira, ubwenge bukatubwira ngo ndiwogisengera. Siko? Asante sana. Ego. Bibaho? Ukiga mu bwenge bwo kaba nkisho ticosengerwa. Mu yandi magambo, Imana ntiyogira gute, ntiyogishobora. Allo? Iyo uvuze ngo iki ntiwogisengera, birasobanura ngo Imana ntiyogishobora. Ubuhinduye Imana ukunda. Bibiri abango byose bishobokera uwizeye. Amen. Uwizeye byose birashoboka. Alitembea Yesu juu ya bahari kama alivyoshinda. Kutembea kwa Yesu kwa miguu miwili, kwa kanyaga shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Alitembea kwa miguu miwili, kakanyaga shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Bwana asifiwe sana. Nta kibazo na kimwe mu bibazo utekereza Imana idashoboye. Kibazo ni wewe. Ni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Bwana asifiwe sana. Ariko ni Yesu kubamo. Haleluya. Yes. Ni Yesu kubamo. Uzumumva, niba ari Yesu kubamo, utashinda kama Yesu alivyoshinda. Amen. Yego. Imbaraga zitubamo ni imbaraga za Yesu. Sifa kwa Mungu. Nizo zitubamo. Ibyo Yesu yakoze timurasoma. Yesu yaravuze ngo imirimo akora ngo ni bande bazayikora. Yirika irindi ry'akarusho, aravuga ngo ndetse ngo muzakora yiruta ngo uko ngiye kwa data. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tuzakora yiruta. Amen. Uwo mugore turamusengera ashyitse igufwa ry'ikibero. Turavuga ngo Mana, umuriro wake muri ukuguru, igufwa riraterana. Ukuri. Amen. Amen. Narabibonye. Zo ni bitangaza nakozeho. Ni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. kikanyaga kwa Yesu Kwa miguu miwili, akanyaga shida na matatizo. Alitembea
alivyoshinda. Bwana asifiwe sana. Yewe ivugire gutyo nawe ushinde kama Yesu alivyoshinda. Ko turasengera ikibazo cyawe niyo makuru ahari. Haleluya. Kandi cya kibazo cyakunaniye kirya kigoye ko kuguru kurakira uwo mugore arakira nukuri naratanga Imana yaratanga sifa kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Usumwe nagiye gutarama ahantu sanga umuyumbe umwe yafashwe. Sanga yafashwe ahanurira abantu ibyago. Wewe uzakora impanuka, wewe bagiye kugufunga. Arahanura igitaramo cyama gikonja, mbona ko igihe ukimanuka gikubita inda hasi. Abantu bose yareritira banari umushitsi. Hari ikintu ndaza nihanganira mu buzima bwanje, nubona ndakigukoreye uzihangane. Iyo umuntu akoze ikosa rijanye n'umwuka sinza mwihanganira, sinza nihangana. Nandika kandi ko ngiye gushima, bampa umwanya nyuma. Uwo musore hanuye nk'amasaha 2 ndaguruka ndavuga ngo ubuhanuzi bwose ndabupinze mu izina rya Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nta muntu woza gusenga Imana ngo atahane imivumo. Ndababwira ngo mukuje na 0 nta mpanuka uzakora, tuzafungwa, ndabuvuguruza bwose. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndangije baha nimero za telefone, muzantelefone mwese. Amen. Amen. Kuko hari ikitubamo, hari imbaraga z'Imana zikurimo. Uri mu kuzitinyana ukagira ubwoba uziryamanye, Yesu akurimo. Bwana asifiwe sana. Alitemea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Nuko ko turasenga. Amen. Buriya iyo tugusengeye tudakoze kwizera kwawe ngo tukuzamure tuba tuguhemukiye. Amen. Haleluya. Kuko Imana ikeneye imitima. Nubwo twosenga gusa ariko tudakoze mu buryo bw'umwuka ngo umutima wawe ukanguke, tuba twakoze perinati nini abayumbe. Amen. Tugasengera umurwayi udakanguye kwizera kwe, tubuzo bakoreye Imana. Ya. Amen. Imana ishaka imitima. Abantu iyo barwaye imitima yabizije ahantu kure. Ya. Ugomba gukangura imitima y'abandi kabona Imana. Kuko gukira indwara umuntu atumvise Imana n'ubusa. Amen. Imana ishaka imitima ikeneye kuvugana n'abantu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Zanibaza hari abanyamasengesho bazabaje mu mwuka mwinshi bakagira isesemi yo kuramutsa abantu. Sioni haja. Umuntu akaja mu mwuka mwinshi agatambuka abantu. Umwuka akamwangisha abantu. Yesu yageze ahantu abona Zakayo hejuru y'igiti. Yakoze iki? Arahagarara. Tiyahagarara gusa aramuhamagara. Aramuganiriza. Siso ahindura gahunda. Aravuga ngo ndarara aho. Yego. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Muze muvugisha abantu murari wabo. Haleluya. Amen. Niba mwatumwe mwe mugomba kurari wabo.
siko nderetswe cyangwa cyane. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Timukaze munena abantu, nta mwuka w'inenesi ubaho, ntawo muze muramusaba mama bose mubasure mubataramire. Alitembea Yesu juu ya bahari, Kakanyaga shida na matatizo, ulitashinda sababu ya shida na matatizo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Reka twemezanye nawe mbere yuko dusenga. Hallelujah. Twemezanye nawe, ni bangahe biteguye kunesha kuko Yesu yanesheje? Niba dusengana. Amen. Uwiteguye kunesha, uwumva imbaraga z'Imana zamuneshereza kuko Yesu yanesheje. Bwana asifiwe sana. Musi wa Petero yabonye Yesu agendesha ibirenge hejuru y'inyanja, aravuga ngo naje pangura. Amen. Petero yari umugabo, nemerera nanje mbikore. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Niba witeguye kunesha kuko Yesu yanesheje, udashingiye kuri je, tundebe turebe uyu mugabo nubwo afite ibiro byinshi, turebe ariko urebe Yesu uri muri wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ibyo dushaka byose bimenywe n'Imana, tubisabiye tuzingingiye ngo nuko amahoro ya Kristo ngo uyu muntu yamenya ngo azatwarira mu mitima yacu. Hallelujah. Hallelujah. Sifa kwa Mungu. Amen. Tugiye gusirimba umwanya muto, ariko turasirimbira mu wawe. Amen. Bwana asifiwe. Ariko umwuka yambwiye muze mwegera abantu, banzureke musifanye mioyo kuwa migumu. Amen. Siko bivuga se ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryanje ntimwinangire Imitima ya. hakurya abanyesireri babigenje. Eh. Bwana asifiwe sana. Amen. Muze mwegera abantu niko kwisa. Abantu namwe muze mwegera abayumbe. Amen. Kadutaramira iwawe, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ngaye curanga gusa. Yabanye natwe guhera ku munsi wa gatanu, nubwo twaririmba indirimbo imwe iramaze ko kuva ku munsi wa gatanu twari hano. Turashima Imana yabanye natwe kugera uyu munsi, tukaba turangije amahoro. Imana ishimwe. Turashimiye abarongozi batwakiriye bakadutumira. Imana ibahezagire. Nitwavuga cyane kuva ku munsi wa gatanu twagumye tubashimira. Gikurikira barantumanye ntasho, Eglise ndimwo, Shengero ndimwo, Eglise Vision abarongozi. N'uyu munsi twavuganye na Apotre, arambwira ngo ibikorwa biriko biragenda neza. Ndavuga biriko biragenda neza. Arambwira ngo uze kubaramutsa. Ndatanze iyo ntasho, Yesu abahezagire. Ama ku gikorwa bakoze cyo gufasha imfubyi, ni igikorwa cyane narize cyane. Turashimiye umuntu yatanze imfashanyo kw'aba bana. Bana bahezagire. Bibiliya iravuga ngo ushoboye gukora icyiza nta kimubera icyaha. Naje ku gikorwa bazokora iyo ruguru, sinibuka izina, nzotanga igitenge. Navuga ko ntungane ariwe musaza wanje cyane anyegereye, n'umuntu tuvugana cyane umwanya ku mwanya. Niwe yatumye mumenya ino aha, niwe yanduganye ino ruguru, bituma mwongera kuntumira ukundi. Ndabashimiye cyane.
zotanga n'ikanzu naguze 90,000 nabikuye mu mafaranga yanje. Yesu ashimwe. Ari umwana yasanze hanze arampobera. Ni umwana yavuze ngo bavukana na Bisetsa. Ndamubaza wowe urinde, angwako yarize cyane, yari hariya. N'umwanya nari nsohotse gato, numvise ijwi rivuga ngo ja hanze, bona nguye ko ndamubaza ngo umwana wa urinde, aranyibwira. Ndamubwira ufise papa, aravuga ngo nta papa mfise. So mugwe meruka kuronka akazi vuba, nta n'indwi zibiri ziheze niyo bampemba itariki 24 z'ukwezi k'8, so mugurira impuzu. Sukamo amavuta mesha temba nk'umwuzure, morenaka kugeza igihe uzazira. Sukamo amavuta mesha temba nk'umwuzure, morenaka kugeza igihe uzazira. Amavuta metabaza ngami wanje morenaka, ukuzaza uzabonere kure, ngami wanje tuzajane. Amavuta metabaza ngami wanje morenaka, ukuzaza uzabonere kure, ngami wanje tuzajane. Amavuta ntashire, umuriro ntuzime, isoko ntigakame kugeza igihe uzazira. Amavuta ntashire, umuriro ntuzime, isoko ntigakame kugeza igihe uzazira. Amavuta ntashire, umuriro ntuzime, isoko ntigakame kugeza igihe uzazira. Dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zaje gume mu muco. Dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zaje gume mu muco. Uhimbazwe Yesu. Mutima wanje kunda Jehova, ntukareke kumukunda. Mutima wanje kunda Jehova, ntukareke kumukunda. Moyo wangu penda Jehova, usiache kumpenda.
gushaka wazimiye uwo ni jewe wamubaze izandiko zidagaza ari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye ariko amaraso ye benshi bari bazi ko biri wa wundi bandi bari bazi ko bikora ibyo kera reka mabwire yaminduye izina umiriza wa musozi wibwirire urashinze ibendera ry'urwibutso zogaruka je kukubwira ko yagiriye neza kandi izina risha igihe cyo kwihana tukagororoka nyuma yo gupfa warongera urazuka ntiwazukana inzigo zukana imbabazi ngo witegereze twana isoni z'ibyo nakoze nyuma yo gupfa warongera urazuka ntiwazukana inzigo uzuka ngo witegereze nakoze urambwira uti nshuti yaje humura ko witegereze ibyo nakoze nshuti yaje humura ninde wakwemera kwambika ubusa uruhare rw'ubushake bwe ninde wakwemera kwambika ubusa uruhare mu bushake bwe wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusiga izuru udaca wari wibereye umutuzo ijuru ryose uhimbazwe Yesu reka dusubire mu indirimbo anishimwe cyane n'uyu munsi jewe norangiza ariko Kristo dufitaniye ubumwe bumeze gute na Kristo kuba womenyekana uri umuririmbyi ukomeye icyo nacyo bitwaye Imana ni ukuba Kristo azi izina ryawe nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi ngo witegereze twana isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yaje humura nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi ngo witegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti yaje humura iyaba narifite ibyo urusha mu migore kubera urukundo rw'Yesu iby'igiciro byose
amafuti no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye Yesu we ndakwicisha Amashyi menshi, amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi dukomere Imana amashyi uzana ibitabo by'umuvugabutumwa dufite igitaramo mu kanya mwihangane turataramira Imana karibu umuvugabutumwa abayoboke bacu bihanganiye igihe kirekire cy'ubutayu twaza dushira abantu amafaranga mu biterane twagize igiterane cya mbere narabzanditse umuvugabutumwa yari Revera Lazaro Gitiga nico cya mbere twakoze turamutumiza ubushobozi bwari bukirubuke ahavuye dutumiza umusaza witwa Gatako ahavuye twatuma umurevera witwa Rutiganda amen Bwana sifiwe dutumiza Gaspari incuro zibiri turakomeza turagenda dutumiza ejo mundi Nyabitanga Pastor Vyamungu nawe akaba yashitse hano amen ivyo bikorane byose twarabikose kandi n'abavuga butumwa nabo twatumiye hanyuma turashimira abavuga butumwa twatumiye ntabwo byari byoroshe ubu nyine aho gutegura igiterane wotegura urugenzi ukagenda abavuga butumwa muri kino gihugu barahenze twateguye igiterane kuva mu kwezi kwa gatanu turagerageza tubura abavuga butumwa turashaka muri kino gihugu umwe akemerera ingo undi akemera nguvuga ngo Pastor Vyamungu namubonye ko mu kwezi kwa gatandatu nawe guhaye kugera hagati ndamusaba n'umugabo w'Imana ukomeye n'umugabo w'Imana ukomeye Imana yahamagaye kandi turamwubaha mu mavuta ye amen Bwana sifiwe umugabo ukomeye muraza kumva gahunda ari buze gukora nibindi yarayakose turashimira Evangeliste Serugo muririmbyi Jeannette Imana ibaheze umugisha kutwitaba byari bigoye bafite amafishe umusango abantu babukinzwe nkakujya kwa mahoteli kubera ko barakenewe abantu bakenewe ni bakeya muri kino gihe ndashimira aba bavyeyi muve hasi aba bavyeyi bo bakoze igitangaza si twabashatse nabo babonye afishe gusa bayitegereza barampamagara baravuga ngo se wowe twemerera tukazoza gutarama tukinjira noneho uyu muvyeyi n'ubundi nari narabuze ukuntu twohura nakazanjara kuri Agape gusa nkamurangiza nkabona aratse ako nkabura umuntu uwo mungezaho basi tunaramukanye afite amavuta nyamurika niwe wampamagaye ndamubwira ati se ni nyabintu uti wawonde mukasa yanti muzoze twarabyishimiye kandi tubiha agaciro cyane Imana yo mwijuru baheze umugisha amen turakomeje hanyuma ejo bundi igiterane kirangiye nico cyaduteguriye iki cyarimo umuvuga butumwa Nyabitanga Serugo Kofi Musuhuke nabo turabashimiye batubereye umugisha kuri no musozi amen hanyuma tugiye kwakira abantu bakeneye kwifatikanya natwe binyenkanda yemwe mubanze mukoma amashi mukoma amashime iki kintu iyi ministere robot kintu cyari cyarayinaniye kwari ugufungura amantene ariko wari umukozi w'Imana babiri bahano twagiye gusenga hariya hepfo umwe arambwira ati ko ndabona ufite uruhuha rwa ministere ndari kwitara rya ministere ndashaka ndibona kandi sicyo cyari kinjanye ministere ko ndumuvuri mutegetse ko yoba yarashize itara riracaka ndirekeraho byo by'abahanuzi mu giterane cy'abamama bahano iwacu umukozi w'Imana nawe arasura arambwira ati vuba bidatinze ministere igiye gukinguka ahandi muve hasi bawa muve hasi nagerageje mbere kuvugana n'abantu nsi yeme dufite ministeri muze dufatikanye bikananirana
ariko turashima ku bw'aba bagabo tungane gutya mva imbere y'abo bakozi kugira ngo bababone ndashima ku bw'aba bagabo aba twavuganye buke kandi ikibazo uyu mugabo n'uyu wacu twarakuranye kuva 96 twese twari turi bato turaziranye cyane ariko siwe twavuganye kugira ngo baduhuse mvugana n'uyu mugabo n'umunyakamombo kurumva ukuntu inzira z'Imana kubera ko bari mu mugambi w'Imana mvugana n'uyu agenda avugana n'ababo ucyo barampamagara baravuga ngo cya gikorwa twaracemeye kandi kinjiye mu mitima y'abantu. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yemi. Miri va hasi nawe. Va hasi. Mukoma amashi. Haleluya! Bwana sifiwe. Tambuka. Ubundi ntabwo turi muri kampanye kandi nta nubwo twigeze tugenda dushaka abantu. Mirika yadusanze turi mu kiganiro n'abana. Arambwira ati nzananga kubona umuntu witwa imfubyi. Niko yambwiye. Tico kintu iyo kivuze kiza kinkora. Ti none kubera sinarinzi byo mubamo. Kubera uko unakire. Bwana sifiwe. Kandi Kabiya yatubwiye ijambo ryiza. Yaravuze ngo nubona utangiye ministeri. Ikayobokwa n'abagabo. Tabadamu. Wewe visionnaire wayo. Uzoyicishe mikara. Muri seminari yariko twigisha hano. Uzamuvuga ati birarangiye tangiye intambara. Niko ko ndavuga ibyo yavuze muri seminari twari turimo aha muri Methodist. Apotre wari urimo? Aho. Iyo batangiye azashika uwo munsi akamavuga ngo Jose mpamenye ko bihabikoreka. Wewe kwanza tuyoboye gute? Ariko Rehoboth tantambara. Narababwiye ngo turi umuryango. Ntabwo turi ministeri, turi umuryango ira ubuzima. Kandi kunguka Mirika n'imbaraga. Mirika kuri yaga Mirika ari nyuma ya Deka. Siko ari ntabwo twakiriye Deka ko Mirika ari mu bitugu bya Deka. Kandi nawe tubanye neza. Tazomubuza gukorera Imana. Nawe ni mama Deka. Niwe mugore wa mbere muri uno muhana. Kwa kunda ngo première dame mu gihugu. Première dame wa hano ni Mirika. None tumugize muri Rehoboth mukoma amashi. Hanyuma aba bagabo tumaze kuvugana kugira ngo nihute bakora inama. Yihuta. Ndababwira ngo muzukuri bari badusabye tubanze tuje iwabo. Ndababwira ngo dufite igiterane. Ni muze muri za ministeri zirahari. Muze murebe izo dukora, murebe n'abantu bari muri kuko yari kwambaza ngo se wewe uko nkuza abandi ni bande. Ndamubwira ngo gumaho ihangane. Turavugana barangije baragenda bariga. Bazana abakristo gusa ikintu ntababajije ni kimwe. Aho bazana ingo apana abantu. Nukuvuga ngo umugabo n'umugore. Amen. Ingo 29. Izo ngo 29 uwa 30 akaba umukobwa umwe. Bwana sifiwe. Abo bantu nibo twakiriye. Nimba muhamubona Shizirungu na Rwumbugusa bahetse abo bantu kandi umuntu barangaje imbere ni Revera Meshaki wa Betsaida Nyenkanda. Uwo niwe umujenama ubagira inama. Ubuyobozi bwabo bambwiye ko harimo umugabo witwa Mukamyi Bidagara niwe president vice ni Rwumbuguza hakabamo Shizirungu na Muco uzubabikira amafaranga. Aba bantu rero nibo twakiriye. Ko mpamvu atari umugisha? None rero bavandi tacho tuzobagomanwa kuko ntacho turabona. Ariko nico dufite kuri none ni cyane. Ico mbizeza
hamwe n'abanyamusasa hamwe n'abo dukorana jewe icyo tuzokora tuzobategura igiterane vuba cyane tuzobategura igiterane tuze tubakire ku mugaragaro kandi icyo giterane kizoba arimo cyo gufasha tuzofasha abapfakazi batagiye munsi ya 20. Tukivuge satana kimenye abakozi imana bakimenye dufite igiterane nyenkanda tuzojayo tuzafasha abapfakazi 20 mugende amafaranga nije uzuyashaka kandi ntahaniza nyakura ni muri uyu n'uyu tuzatuganira tukababwira igikorwa duhaye dukora tuzoshaka amafaranga tubasabe tubabwire ko tugomba kuja gufasha inyenkanda kandi inyenkanda na ahantu wagomba gufashwa timuruzi nko muri abo bantu mvuze 20 muri robot mpaye ndeba jewe no cihuzo sino yica komana ko ntoci huzo pastor rwara ko ntiyoci huzo nyamitavo yo cihuzo zingahe mirika yo cazingahe none ihuzo 20 mufite ikibazo pastor za Mungu yarayatubwiye ngo mufite ikibazo cyo gusaba ikintu coroheje muzamukora ibintu biremereye yeme ni muze mwakire wano bantu muze mubakire gira bicare dukomeze nibindi curangagira babahobere curanga murakaze cyane muhobera abo bantu mugo mwakire abantu Muzagire murakoze cyane murakoze Imana ibaheze umugisha kubana natwe tugiye mu kindi hanyuma mugaruke gato mugaruke nari nibagiwe hanyuma Ministeri Rehoboth si umushinga w'ubudandaza ngo muzobona mu ifaranga no muzimba bwo gukorera Imana iyi myaka yose wumvise twakaza twisopa ndaza kubabwiraho twoba twaruhukiye twakaza twisopa tukavugana rimwe na rimwe twakiraga abayoboke bibavunye tibayabone tukavugana nabare tukavuga ngo twebwe tubaye nkabagira ku bushobozi cyangwa abayobozi mushaka uko mugira tukababwira ngo bakazana ubushobozi uko bungana tukabukoresha nukuvuga ngo namwe muraje icyo muzokora n'imbaraga zanyu tuzokorera ku mbaraga zanyu si ku mbaraga zacu kandi hamwe namwe ubushobozi bwanyu buke yamufite n'ubwacu bizodushoboza kugera kure nanone ministeri ifite stati ifite n'amategeko ngenderwaho ntabwo ari ibintu mwopfa kugenda gusa mwiremere iyi stati ni yanyu dufite zibiri iyi ni yanyu tubahaye mugende muzoyisome timugakora ibirenzaho ibigenga umushinga cyangwa iryo shira hamwe iyo ministeri n'umubiri hanyuma nanone timuzokora buzira inama muzokora inama mwandike ngiki gitabo naco nanone nimukora inama muzandike nta nama izibaho itanditswe kandi Imana izobashoboza ubushobozi bwo mu butege ku Mana kuko niyo nyiri umurimo mubyagire Bwana asifiwe ngiye ku kindi gikorwa cyo gusoza ndiyegereza televiziyo y'Isukari online TV nave hasi tungane cyo kintu ntabwo nkivuze kugira ngo kibasetse ahubwo ndashaka kuvuga impamvu yacu kandi umuco wo guseka mu kanisa si mwiza mu busanzwe dusanzwe dukorana na Rabagirana TV ibikorwa byacu niho biza bica byose kandi nawe twamubariye umugisha muyoboro mwiza yagumye kuza Rabagirana TV nuzokenera kureba ibikorwa bya Rehoboth uzokandeho kandi nawe umushigikire nave hasi mu mubone niyite hanyuma dutegura iki giterane nagiteguye ndi Bujumbura mvugana na Tungane arambwira ati nzazana televiziyo Musasa uko bizaba bimeze kose zabitaba rero afite televiziyo twakoranye ikiganiro kirekire nushaka kumenya ubuzima bwa Rehoboth
ibyo twaganiriye nutaha nimbugira connection hari ibintu apotre yacishijeho kuri King Pass yeme muheza abantu amakuru umugani wa Serugo babeho kuvuga ikintu Imana yakoze undi muntu nawe abazungu bakamuhemba nta faranga umuhaye hari ikibazo apotre yacishije ikiganiro cyakurikiwe n'abantu benshi rero twakoranye iganiro n'Isukari Online TV icyo tumpanye ivuga sinshobora kugira ngo muyimenye ariko kandi mugomba kuyimenya twashije ikiganiro twakoze iganiro birebire nawe turakuyegereje kandi uri umuntu w'umugabo uzushigikira imirimo urakaze hanyuma iyi ministeri nanone naravuze ngo wa munsi ntabwo iki giterane puede de pare yayo kwari ugusirimba oya ariko ko ndumva urusaku hari umuntu ngiye kujaho kugira ngo bivuge hari umuntu turangije gukora igiterane wakurikiranye ikindi giterane amaze imyaka 5 muri Amerika kandi mbere ko mvuga icyo kintu ndabanza mbabwira irindi jambo nagire tutari gisa imyaka 5 muri Amerika jewe tutaza tuvugana abe na hano wanashaka agituye hano nibijya byahamwe barabara kamuramutsa cyangwa simuramutsa cyangwa ntandamutsa igiterane kiragenda kirarangira bukeye ndi Bujumbura twagiye guherekeza ni barukumbuzi buje bari bagiye mwijoro njyamye numva umuntu arampamagaye wa hano ni Mahombi nawe nave hasi Imana yacushijemo iyo nzira arampamagara ati mvuganye n'umuntu uri muri Amerika ariko ibintu ambwiye numvise ntabishoboye none mwovugana ariko iyo nimero wayibonye ko ari Nyamerika tiniyo tiyimpe hano arayinsingiriza navuga ati uyu muntu ni mushaka arangora kubera ko ari ibintu yatekereje muhezi yanje ndamutegereza nyuma y'iminsi birampamagara arambwira ati giterane mwakoze cyakoze ku mutima none mwokora ikindi ndamubwira ati kino giterane twakoze cyaratuvunye cyadutwaye amafaranga mu buryo burenze rero nta kindi giterane mpano nuva notegura arambwira ati wewe itse umutima no guheza ifaranga wowe kwemera ugategura ndamubwira ati sinumvise kuvuza subiramo numve ayo makuru yavuge neza numve ndaguwa amahera utegura igiterane ndamubwira ati aho tisawa arambwira ati genda unyandikire abana b'imfubyi badafite se tibagire na nyina ndamubwira ati oyaye sindi umuntu wo kuja kwandika abantu ejo uzohereza ubushobozi buke nimara kubakuramo banyina bambwire ngo ese wankuriyemo kimwana ndamubwira ati kugira ngo nandike izo faranga wavuze zinohereze jewe ninzifata abana barahari kubera ko ari ikintu cyari mu mutima kubera ko ari ikintu agendana mu gitondo mzuka nsanga yohereje ifaranga wabonye ifaranga ati nazibonye ndamubwira ati hasigaye tekana rero reka nsaba abo bana yatekereje baze muze bana